Nyo maklum pegah ba urung dron. Ne patih ngah ne patih terserah urung dron. Tapi aci le ne punyum-punyum nyo pukon lagi long pegah. Bila getanyo urung si kaya anu jut keraja. Tapi bila anu kaya getanyo urung si jut kelamit jut kebabu. Nyan munyo getanyo mai getanyo ayah kaya napeng pu yang ila kele anu mi taputruk. Pu yang ila kele sinya taputruk. Wate di masa ubud ila kele tangen getanyo ma getanyo ayah napeng langsung tabloi tangen taputruk mudi akon karena memang jih raja. Menan jih ka beranjak dewasa kai jak kulai SMP kai laki Honda hana cocok li di tangen. Getanyo mai napeng, getanyo ayah napeng langsung tablo Honda ke anak mutuahnya. Pakon karena memang jih raja munyo urung syik kaya anu akan jut keraja. Tapi munyo anu kaya urung syik golom tente jut keraja, bahkan dipujut kelamit dipujut kebabu. Anu kakaya oronyo. Anu kakaya anu kanapeng nyan di ayah ipu kerja. Menan anu kakaya menan anu kanapeng iwo kampung ayah ipu kerja ayah ipu but yang paling galak. Mesti getanyo ayah na tapelara lumo. Na tamamah lumo go mudua anu idih lambu likut mo. Nya le anu ayah lung galak ke pelara lumo. Na tamamah lumo go mudua anu itamah lumo ji lo mulimong boh tu pakon. Jih kanapeng kanangai blo lumo. Jih kakaya anu kakaya getanyo ya hajit kelamit jit kebabu ipu jerat jatah dua boh tagai tak pelara lumo. Tapi wap karena jih kanapeng itamah lumo-lumo ji lo mulimong boh tu jerah getanyo ayah. Menantit getanyo mak getanyo mak puput yang paling tagala. Iwo kampung le anu yang kakaya le anu yang kamu peng getanyo mak galak raja ublang. Na tajak ublang lampuh wakeh menasah mudua ranti. Iwo anu yang kamu peng, iwo anu yang kakaya. Itamah blang ji melimang ranti tu. Jatah aja dua ranti sagai man anu kanapeng. Itamah tu melimang ranti tu iujak ba getanyo mak anu kakaya getanyo mak jut kelamit jut kebabu. Medih kai keun le anu yang kakayanyan ala hai mak dron katuha. Bek ni jak ublang nudu nu mantai rumo. Ala hai ayah mutuah dron katuha bek tat nu pehek dron lam tarik uro. Bek ni pelara lumo le tat dron katuha nudu nu dron ngan mak inoi rumo. Rezeki bahlung tanggung. Medih anu kakaya pakenhan ikun lagenya. Na anu uronyo yang behukun lagenya mak. Na anu uronyo yang mengagami tujud kun menan bak getanya urang si bah taco jarung tan kejadian medih ji kakaya ikun bak getanya mak ala hai mak belit hanu pujeraron iron katuha mak umunu batu tu sagai nudu nu nikmati mentang bahlung yang kira urang ron nikmati mentang sisa-sisa udip tu munyo memang nah lagian syukur alhamdulillah. Tapi uronyo hana nyo pating han batih bak dron mak ati renungkan ati bayangkan nyo pukon lagi atalung pegah ni.